dahono Ghana de shmai ma yemamu nyina chia no pay ba Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today ayehwe na de obokrata hodo abadwa so ye de na poso abremo no ebreno enanso no na wonim se Sompa 106.5 FM Accra de ye nya tena sese ye na radio no so de afidie no de to a wontimi nyi nko ba bia fi se we share the 3 arms of media's responsibility no education, information and entertainment ye woni nyina bi education, information and entertainment no ye woni nyina bi ye be inform e wo kase bom na ye educate you e wo Sompa Rhapsody ni ya entertain you e wo Sompa Delight enti ne me ensa nyina ubenya wa hase eti mo akwa baba Sompa 106.5 FM Accra na time eba Mr. Edro no edemufua 21st clinic the sciatica sciatica expert had just special local food e wo hokasa natural mineral water na Sompa your client service line ayedi adwuma se bia wo pese woni edi nketa ho wo pese wo ye rate card woni edi dwuma wo bi di ne birthday wo pese wo de fa ha 053 188 6216 053 188 6216 yenko 053 188-6216 way aya Sompa 106.5 FM Accra na say Sompa Accra your client service line no and na so ba your Facebook page no aya Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube aya Sompa FM live enti bra ho say TikTok on so ya ba ho eno no wo ho no a aya Sompa 106.5 FM Accra e wo TikTok ye de videos ni bia ko Google ho a wo behu enema e koso nyina enti ya mamu nyina akwa ba e de ba Sompa 106.5 FM Accra na no pay wonu aba Akosua Agoo Aboagye Akosua nhyira matenase sanso na Apam Dadaa Adwoa nso e wo ha e na Adwoa Asare nso so Future Esquire ono nso so e wo ha seye safo kantanka be ma e the tip of sports no e breye one abrante no ka ho no Adwoa your friends e de ono ne be sports bretu nana one bretu nana ne be okay one bretu nana Apam Dadaa no yes madam na ademu no professional hey mama ya so mu obi ansende me greetings o se chi Apam Dadaa ma me na efia de ase yetiefo no mu ni obi adin o me bo obi anti Akosua me pa cho chia obrempon Apam Dadaa ohine yire abake Adwoa Asare Jeremiah Professor Abuchi Bright chese o mu bubo dia kosi abna ruti say ni say Reverend Professor obi timi body ni say tense wo dey show wo dey radio dey wo ten one obi timi ni do say obi eni wa wonim no Sompa ha etemameyo wo timi say radio no wo kodware kra na teranso wo kwanyame ahimfie kra wo de ko baby I want the call. Yet I tear for us, more magic Sompa 106.5 FM. Accra to me, yet Mona Mama station, ye station. Muni mua, ye nimu. Brunya non so, Grofo, a coach or money and one. Bessin, you know, that's so Fred Das. Obi, I was see a nuntino. Station is so down way. I then I was see a demoni and one brain with the fee. Almost a chassis pony. Eti yada woma se da woma se pa womo nkoso a na womo enso yemu na womo ne yenko nakra na womo ne masompa enti ahyase emponi na emfie mienu achi nokre na emfie miensa achi emfie na achi the power is in consistency apam chirem the power is in the power is in the consistency onyabo so onde wo kan yi wo hu se serial policy so waka consistency nya consistency no ode o say consistency the power is in the consistency ye ka to menu a so aba Akosua Agoo sunsu yes omo ni abotre no omo di ade chef ma no expect sa ade ka na afifi da bi ni afifi ntemo no enche wo pede be ya eno chance Sompa Accra sa na te ye gusunsu ye de ne ma pagusu eti e duru bra eso aba so ni brim se bu sa onyame de watamfo be hye wona enokre amen eti na mimi wo the Ghanaian Times so ha Kumasi faces imminent water crisis our Benin Barikese dams heavily choked with plastic waste nyasa petwa na Daily Graphic nso ewa ha government ponders Parkinson's on NHIS and Ghana to Anna American astronaut Christian Koch who say call ye after at some moon we sky adventure idea wonderful experience mutimi apa earth ho ekobosome ho na
one thing apam o de emo bo paper this na we dey kasa this am the rhapsody because ye kasa ye de ye bobo so a eye amazing. Oh yes. Na omo kasa because omo pie no mo hu say ye nyina ye ba ye nyina ye sha ade koro ade round bi yes I say kosua bi na ye shem enna omo say emo hu say nyame wo ho ne say bibia nkutam papa asa sensen ho ade ne say wo jemu a etofom kro mo say to infinity wo hu ba bi oh there is God. Enti no so dedenchie na sinyame ni ho enya nwanwa yi enwanwa sa bible so dedenchie na sinyame ni ho sa asanse we atiso yi apam bibie nkuramo ai akwan ya yeyiyi wo ho a yese kwan na say ye me repairs ana ye meyi ni foforo sa da krokra de enche ye ma nyame nya announcement say pillars ni bi ho attachment wo ba be siesie wo ma sign etne ho no kra ehun se de esitie ehun se de omo se bibia nsom ade ne tese enna se eka se eba fam kra no a wonhu ba bia beto omo se to infinity wontimi hu ba bia ade ne beto ene hangi ho se omo se there is an intelligent being behind this oh no na som enna all the planets the baby ne ho dipa betimi atena so ji se earth sister Adwoa this is earth no baby no wa nipa betimi atena so aso this is earth na nyankwa eti earth no obi a hyeda siesie e no de de ehia bia e be ma ye benya nkwa wode agum apam bi atom ya be ma ye tena earth no so ma ye ho atoye ne wa ha wokọ other planet ne bi eni ho wo hangi wiem aha wutimi nante wutimi dware wutimi numsuo wutimi chese bibia ehia bia be ma human ho atono no ho atoye no enye nwanwa se Genesis chapter 1 kan ye say in the beginning God created the heavens and the earth ono aso ne bo nipa no so wo medi na bodi nyina so eti wo boy na nsa na nipa eba no apam we read Genesis chapter 2 a na medua mra na dua ensuo wono na separate no kre the waters from the heavens and the waters from the earth bra na yes sakasaka no wose ensuo nkwa ha ensuo akwa ha na wose asase wie mra na asase wie aba wose ensuo no mpatan firi mu mra na wose ewiem wode kanea na eso no engard the day na kanea na eso no engard the night na planet na kan then wo ye wo ho eno na ya samo no I think say what you prove what them say you prove what them say bibi ewe nya kwa earth na nya kwa because adenti and other planet no dependent but earth the dependent so apa mo fa paper de man we this year the code delight no correct the be call delight so di nyina ye e ho nyina entertainment mu no eso hu sampa wo ye bibia nyame kan sa ai delight for say mutimi kansa astronaut ai nasamo no kama pa say mo boss kakra ma ade bi nso ko so beta say ya adwen ko so wo he pictures amanfo post na say coach koyi Ghana flag wo ho enye keke o eno nso e ka bibi okopeja Ghana flag yes nti e ka nyame a wonderful University of Ghana hani ase nyame no ye de abo so pa na nso de woni mu ne yenhu ye apam mikuta daily graphic ne Ghanaian Times so Daily Post ni The Chronicle and then so am a quotation na na de obama ya kan Apam Dadaa no mebusam etremiensa na nkenkan so adu no nso and if the new publisher so wa publish it and sister Adwoa sukuta daily guide by the Ghanaian publisher Daily Democrat and the new weekend crusading guide and also edaha no pay and so me enkwe okay Amemfa daily guide ensha se emfa mabusuafo na asemu a enne papers ni nyina wo mode aba eye US court a wo mo ahye se kane maslok panyinipa na woda ano ye maame sedinam Christine Tamakulo Ationu wo mo emfa ne mra Ghana ha no wo be 7 10 year je utem no enti eno so ho asem ba bia eda ho ne no na nkrofo bi kika se we ya wakwakoye obeye be na oba ya na ye hu ni mobo na mra no se ye ndwen ho ye ntimfie no so ne ade o tafo mra hye bedwani yewura Vincent Eko asefo asesa aban na ba ne trim se won beti sentence ne so anasa won be gugu ne mamu amano a ebema Ghana fo gidi ewo emra ni mu no eye judicial system no ebe kɔ fom enti the US court no aka no
se yetimi de maame ni free abrochire ho ba Ghana ha asumdue mu a saa 10 years no wo mu make sure say 10 no wo be serve ne pepepe wabra yenkonya ohaw bia e wo ho enti eno so ho asem e wa ha arahosem a enra ebeto dwa ene se Kane Savannah Regional Minister onumnyamfo Adam Salifu Brahima wodaya wansore enra ena opanyin no efri mu waye MP for Salaga South constituency from 2017 to 2021 ena ono na ye first Savannah Regional Minister ya obedi akonya no 2018 to 2021 na wo mo kyerese yade ye born emretia wabi ena enura obehwere ne nkwa ewo Ghana Medical Center ya ewo enkra hanum sei enti yema ebusua nyina ya akọ na yema Ghana fo nyina nso shedin eno ho asem so daily guide anopay de ehon samba LGBTQI+ ene Akosua de TSW nyina aka ho na wasi 2 years ago na oshankrofobia de agina mu den na we ne ye mehwemfonyini dia eye Reverend Dr. Lawrence Tete mehwemfoni no a eye ono a mehwe na because cross years ne komune shape no me ti shape no ono a ena we ye 2 years ago 2026 today na wo hwe 2 years ago na Akosua tro this nonsense must stop e won chain ena 2026 de na wa tro why you people like politics eti eno ye present na emi say this weekend no na Reverend Air trendy because of insembi okokan ye fa LGBTQI+ na ho say wo hwe 2 years ago said ye wo mo kan ye ono kura ka say sa ban na science ankrata na wo single man demonstration wo be ye edi etia na Ghana fo nyina hunu politics eno no nkrofo bi ntiase a ene o matoto bi ama Reverend Dr. Pa nya asem ketwa enti eno so ho asem anopay daily guide afabi ede aba na Nigeria ni maami bi a wokoshe Ghana Police Service fo mu uniform baako Esther Obasi ya che no wokoposi se woye police officer na wahwe ni t-shirt ne atade na ehye no hey na womu chiremu say Inspector General of Police and special cyber vetting and enforcement team ya na nsemu ekuo no de womu bo adwuma papa womu chi internet so no sa nkofo no cyber fo no womu ye adwuma pa na womu se yomu won pi se Nigeria ni timi free no kuro mu ba Ghana ha na wono beye ne ho se we police ni nya police uniform ehye eh ya trum Ghana police ya tro ne Ghana police what the no when kasa o kan so won sheda nye Ghana the uniform no nya ne he ene ye wanwan o said the officer stated that he had given the uniform to the suspect to wash for him onsi no she wenchi obeye wenchi nti onsi na wafa ahye the aye video they say enti ya che no ena nipa na obo aye ma ye hu lady nenso no wono so assist police for with investigations na cyber unity for na egba amane say sa de na ekoso no illegal etia o mra say security officer uniform utimi fa hye say wo de ye den wo de ehye o sa wo de ye den enti wo se san krofo no nyina wo munyina yiye wo mo ba ma wo mo pa 2 jailed 55 years for robbery nipa mieno Rashid Adams ne Godfred Ampedu ye jaili womo 55 years se womo nkoda adabampu na chi they were found guilty of a robbery incident ya esiye April ne da na etoso miensa ewo Asonkore Oboase ana apamanya sa na ye bodinu enya asokore o Asonkore Oboase womo koye gold hu robbery bi ewo hono a na esom 2.29 million Ghana cedis enti ehu asem na 55 years na we 55 years yi obekọ aba na adaso ye nipa enti ehu asem wa ha ensure quality Accra to Kumasi expressway project otumfo Ewura Asante hene otumfo say tutu otoso mienu ene wode ato aban ni mu se saa enkran Kumasi expressway project ya aban se wo mo ba abaye no wo besere pa se wo mo ya wo mo hwe no wo mo nye ni ye se de be ya enko boka kwa sebe eno so ho asem ewa ahanum sei na actor and producer Ejako Edia to just wo betting new political movement ya e friend Ghana First Party
enti Ghana First Party no was wo mo bota nyina ne se wo mo be reshape oman no niema nye niema nkoye ni titru pa ne yamanyo sem no enye kura ase bibia ye de aye MPP NDC MPP NDC eno so pa na eku oman no ye ni so ade hunu ne ye nkanko but enye kuma wood na obe reshape Debi Ghana reshape enti ejako ti political party ye friend no Ghana First Party enti mu amokon do bia no mu nko hunu na mu nko join na eno so wasem na edahe yesi eyi akakaduro disease outbreak biaba enye na kura nkam nusi akakaduro kura wo mu disease we etatigu yinu so akakaduro ne yare na akakaduro no yare aba atiegu akakaduro nti yesi ne bo ebe den nti na yare aba so ana ne bo yedin se ne chese yare ne ye Debi nti basa ne to say akakaduro ebe twa to agu nti John Dumelo deputy minister for food and agric ono ena ne fonyi da ha wode eho asem abai enti anopay daily guide ene ade she working tampo tire ye wo mo de ne yade ni so enti enya ba ni say de a akakadun cross already ne boa ye din ne boa din dada first ka koto yi kura nka 5 cedis ube bebre se 10 no kura ne yi nti mienu bi a hye wonsa na eja utra nye ye nsu na ukona ya dufude ka so wo paase na omra na de asai nko a na we daily guide ma me fa daily post the opposed to buy ento aso na wode Ghana mampani ebe de akira ba beto ase na krata no krata fa to so miensa nwotwe ne nkono na de asemi ya ba beto mfante pemfo wo ha adu no mu mfinhia wo mu diye eho afidi da no ma me kwase ekokasa kire wo mu no wo kyese wo manyi da ache no ejina ngomasua so se de ya ye kase wo mu a ene ye adwuma ekire se wo nim de ne ahofa ma nyina agi de ne awodo ahodo wo mu timi de won sasi wo mbo a ekire ni bi ene ekire wo mu enti ngomasua mu no wo se ensakramu nso ba se de be ne betumi ewura ye da ache nem ama obi a di so mfa so Anopay Daily Post the Bokrata de wo post bi eno no ana Ashoshi University for Suni wono mo se wo mo ede kai wo mo a enamo genocide so wo mo ti nanano mo wonse edu no wo mo de nhwiri ekwa akototo no wo mo hyeda bo ho dwa ya krata Daily Post wo fa ya eja wo post bi na ekwa amano ne de mu no a Kamala Harris se tie bia 2028 wono nso bekwa akopre mampani agua no na over office ho wo ye adwuma ho wo hunu se de man ne tie te se de Christian coach mo kokoduru wie mu a wo hu se de wi ase tie ntia wo mo kasa yemfa e ho nto nyame so na wono ena adi nyina akura no wono saa no wono nso kasa 2028 no wo beba wo be prima mpani akonwa no Anopay edaha na owura Muktaba Kamene ya wono na sesei Iran wo ye wo mu supreme leader no ya na no wo mu ko Pakistan Islamabad kura se nka mu ne America ekwa kodi kasasie na asumdwe aba still wo mu nte wo ho ase o mu se pani no bombu bia wo mu to ne kane ya eku ayetola no eprepra no pa o na kuronya kurukuma enti eno so krata na twa e de aba beto a na afi Taiwan opposition leader Liu wono na akwa koshia Yi Jinping eno nso edaha ewo Beijing Anopay why leader na koshia Taiwan opposition leader ya ono nso nyama mpani a obedie na wakoshia wakwa koshia Yi Jinping Yi Jinping Xi Jinping wo Beijing ewo Beijing to ono Chen Liwan Chen Liwan and Lin Jinping akwa koshia and so Korea for edi me sure say yensu edi o mo sibi I'm sure pa who say first no maybe me story bi me nwanwa who say ye hu o mo a yes see hu difference e bi hu obi ofi South Korea North Korea China nia o mo see yensu o mo hu difference Africa for no correct o mo so o mo hu say yesu nyina ye pe and I'm say na ye mum na mo ye pe mo na mo na tie money so nkete no money nkete o mo hu obi ofi South Korea ohu na no ohu China ni ohu o mo difference Asia for no obi no Hong Kong we nim say we free Hong Kong say dey me ye Ghana say you Nigeria for you say we Nigeria o mo so o mo hu ye nyina ye good the same
Apam to me no you say when you adwoa dey say nti anya won say ebitimi di obadi ekoye adwuma ho and that's something eti omu say we are the same no difference bia wow and I'm so wow we are since the perspective interesting pa Apam to so no we are na mama Daily Post no e de wo ba Christian coach ordinamfoni aba betoa na ti asem bia wo ka ewiem na wakoya ukoyi Ghana flag no asem a wo ka ni se Ghana hospitality nya se yaje wato ya asabi aye behwe ye ka hohoye a Ghana ya hohoye pa love odo ye nimodo na afi se ye prepare na ya ji ade asi wo se ye ka se ye bo aboso ata wachi a oh ye timi bo pa e de ta wachi e mo timi konkoden conquest nti eno na maami ehye ne den pa bra wo beje ntete e wo Lagos yapon mu ho a ahye ne den mo watimi akwa kuduru bosome ho atwa ho ahia wo mo edi kan kwa Apollo 11 fo wo mo kosi so na mo de yare ba e be wo mo akọ ho akwa kutwatwa mfoni nyina e de aba eno nso na wo ha anopai ya Daily Post wa boso e de ema ya ye boso bie ama yatiefo ne ensem wom se onsa kakrata ne bi o various news stands na eno nso obete honsem na Pamela Graham wono na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wo ba so no waboni din se wonye Auditor General enti eno nso eda ha ya boso ediama ani Apam se de mami yetimi apagya Ghana na wodi yakwakosi ba bi se ni monyam hye se de ani anopai yanyina yentu God bless our homeland Ghana no kre etiem kwai God bless our homeland Ghana yanyina yentu oh that's quite a was they be said at least yensu kakra Sompa asamaba enti God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our heart with true humility, make us cherish fearless honesty, and help us to resist oppressors' rule with all our will and might forevermore. And help us to resist oppressors' rule with all our will and might forevermore. Hey, and you may meet yate. Nasha. Yes, son, and help us to resist and my him said to resist oppressors' rule with all our will. Sometimes we will be copy parliamentary select committee appointment committee anymore. Yeah, that's what na term no dear a pledge no. Eno me ken kan Bible duru baby no say amanfo nhunu ne kan a nyame nwanwa esan so se maye nkanta yemfa entanka nyina mawurade edi o ma na akaka ne nya sa ye fa no patriotism ai o mamba yesu no say primary school no mo da so to me boy o mo de to the wo say international schools ne private schools no bebre na o school anthem no school anthem but still na eya ye mo to God bless our homeland Ghana na o mo nya koma pa bi emman no yem fan shankwada na se ti uka say God bless our homeland Ghana na ye wo to no sa say ya bambo ku no wo moto police soldier immigration wo mo de be a wo moto nation great and strong both to defend forever sa ti wo ye to no bo se na nipa no wo nya etie kra ye hwese bi anopa bi e ba ye nso e beto a ye nkopɛ and you know I pledge, you know. Yes. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana. And also, what the tone? I pledge. Ben, you man who to that? Well, Nenyo mono pledge nenyo. I won't to. Ba me young kind. I na e no so nyom wo. Sabre na GTV for mo be pon no na omo bo ansana. I promise oh man to be faithful and loyal to Ghana my motherland. Pledge myself to the service of Ghana. And no ho eti esuaja ye ba ya na prophet Dr. Kofi Oduro no be chance ya obo
God bless our homeland. On the Debia, Obeshe, Sompa second service as here. Udi can't boy no answer. Tunya two, ya know, say Prophet Dr. Kofi Odu. What's nasi? And to one so ya dear pa, no chis and no chis say, was it nation's prophet or a two people or so for. It's a number, a kakai ye home. It's God bless our homeland Ghana, no, ye umane, ye pledge, no, ya any come and bibia, akuyi. Apa mimi the media nevi. Atiefo ansa na won bebe mu no anope ma menka chronicle ne the new publisher emom na the chronicle do bokrata ene de yewura sante hene openso 24 say tu atoso mienu na ebo odiane yabo emu ase kinsolo modne mfoni ato ha yewura government kwame aboja nsuni ene afi contractor wono ene ye swami interchange no ho adwuma wono nso mfoni ni so afọ ọhwe asantema so iram akohene enso ede akiri no wo se wo mokokosra openso na no na $25 million contractor yes swami interchange project no wo modi hon komo krata fam yenu miensa ene du mienu ensem ne nyina ewo ho na Methodist asafo no nso ni o wo mo so aka bi de akoma mpani fie wono se anti-gay bill comment na wo maaye no eno na wo mu kasa hoin enti wonye ne dem saa na wo mo nso aka no anopai eda ha donkuma no da so enam koko akuyafo no na so enti se wo maduru bono ahafo ene bono epoe mantemu yewura no dompre wono na ekuta microphone koko na se a na funi de akiri na wo mo aka bi nso wo mo do wonsa sunsun ano wo mo nso ede eda ha yi eno achi no eno chronicle was ya yenkenkan Proverbs 3:27. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. And pay. So papa wo hona betimi aye nipa. Men fan kameno. Fan kameno. Ye ne papa. Oh, nti obi ano. Na pamonim say Ghana national anthem no. E wo 3 stanzas. Stanzas. But first one no kwa na me share the second and the third stanza no so ye kama pa here on say God bless our homeland Ghana and hail to thy name O Ghana, to thee we make our solemn vow, steadfast to build together a nation strong in unity, with a gift of mind and strength of arm, whether night or day, in midst of storm, in every need, whatever come may be, to serve thee, Ghana and evermore. With your primary and to be your primary. No, second stanza. No. Now about third stanza. No. Raise high the flag of Ghana. And one with Africa advance, blaster of hope and honor to all who thirst for liberty. Where the banner of Ghana freely flies, may the way of freedom truly lie. Arise, arise, O sons of Ghana land, and under God march on forevermore. Arise, arise, O sons of Ghana land, and under God march on forevermore. Hip hip hip, hooray! Stanzas no bia nso wo de akire o. Ni oto na akire ja ne ye bra. Africa nyina ka won ho abomu no. Eno na Ghana fo nyina wo ma ehu samo na capital no. Who say or say hail to thy name, O Ghana. To thee we make our solemn vow, steadfast to build together a nation strong in unity, with our gift of mind and strength of arm, whether night or day, in mist or storm, in every need, whatever the call may be, to serve thee, Ghana, now and evermore. In every need, whatever the call may be, to serve thee, Ghana, now and forevermore. And a third stanza and say, raise high the flag of Ghana, and one with Africa advance, black star of hope and honor to all who thirst for liberty, where the banner of Ghana freely flies. May the way of freedom truly lie. Arise, arise, O sons of Ghana land, and under
and under God. Yes. March on forevermore. Forevermore. Arise, arise, O sons of Ghana land. And under God. March on forevermore. It 3 stanzas, but the kind of na yatwa no krabo ne yebri na ne aka. Mama metie for me. The kind you cry God bless our homeland Ghana mpo ne yebri. Yi etiefo ebem. The new publisher. What's it say? Asem we me kai. Stop twisting my wise words. We are together. Kofi adunum ene afia asanto adunum. Me kai. Ewo delight. Omo de adwen kusku. Me say se wote se awarefo bi ko a ho where third person emre bi ma menka we na atiefo mrem oba ne wokunu na ntokwasi wo mutagidigidi na bepi abusuafo anim ena oba ne se be ma na didi ne maame atam ena na maame ti se me ne wodi matam na me ma me ba ne nwarewo aware ne magunu fi se wotimi me ma me ye wase wotimi di matam dia asam yi call your buy say bufu no kobo ne maame amane ne de kwansa nkrofre ne maame yes etie ne me so me mpene awade ne so biem sa wo moda so pe wo ho yagu aware yi na oba na frɛ bɛma na bɛma no so afrɛ na we osimi o ha wo maame wo maame ho pie na mka asam kyerɛ ya so da so pe mo siam so mpew o so pe so pe me nze se wo maame mpirisi e bɛɛ o se ene ye nwane nkɔhye baabi e goi ja wade me ntwempla wo ma jane awade fo ka mu hyɛ dem jo ma jane so mbo baabi ahye adan a ene wo se me ebufuo na me kasati a wo maame na akwa ka kyerɛ wo maame wo so akwa asɛm aba se wo maame se wo maame ena maame no so ahye no se ko mbefa so a maame no ebeti asie no na afi ada na wo madwendwene ti awarefo bi wo masɛm ba mo ba baabi ntine o wo mako awie na abusua ne mienu aye jeje na wo mienu akoda mpa ba akoso na abusua ne mienu mo na mo ko na mo da omo frɛfrɛ wo mo 0260 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 from Accra Ghana today ayedi Ghana ho nkomo no na yema wo abem hello good morning minu abem abem me hia na no pay ma bibia bogode nyame gusua hiraye dum ye hu ye mobɔ nso kama bajo odi fiese Minfie. Yes. Me age. Yes, your age. I'm sorry, I can't say it on radio, please. Yes. Oh yeah, dear papa. What to be born Ghana national term 1, 2, 3. That me to me. To me, oh. God bless the home and Ghana. Now I go first stanza 2 ne 3 aka ho. Yes. But me that's it. Me friend Elios. Okay. That's a yo Elliot maminti you. Minia Ghana. Edia. Yen Kambom. Yen Chichu Ghana. Name. NDC entity. We are one under Ghana. So in him to my papa Mahama Yema Ghana never or be a sit there for under President Mahama for 4 years, as about 4 years. So we end this 24 Bukabon the Mapa Abwa President Mahama because Papa no a vision leader because the administration for 2 years in never be Ghana. So you end this college test. It's come boom to Mapa President Mahama a year for Ghana. Because mommy as a host, it was taking the way because that's what the person may be so the first thing. Person may be so. So, well, as soon as Amen. Ghana. Thank you. Your Matia Bekachino. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart.
I promise to hold in high esteem our heritage, won for us through the blood and toil of our fathers, and I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana, so help me God. Hello. Hello. Good morning, Uncle Akosua. Good morning. Yo, Uncle Awatching, Mamintia one pay. No, and I tell them it's your own Apam Dadaa Adwoa Asare. Yeah, Uncle Akosua. Editan Mamina or Queno. Wakati Ghana in. No one can Ghana the papa. Ghana, you are the papa. Hi, my young you say yes. Ghana, you are the papa or Ghana. As yes, Mammy, to me, I'll could you do music here. As a question, some call them a Ghana baby. They were the action. Yes, I'm saying, the Baka National and Pocho baby. I am one can one, who can do you and Apama can away, I can away. No, cannot. Upon the which you sign, I think you done what Ghana. It's going to me. Don't see Apamonga. It's next time, one. I will call you. No, no, sir, can you give me a hand about the other cow when it's from Cochinaco? Matty, next time will be a Canadian, we have a Trinity. Matty, Master watching, let us say, I have Sompa 106.5 FM Accra, Ghana today 0260196064, and a Ghana today, no, Ghana speaks the Brenner was one, and a 0260196065. Hello. Hello, Sompa Hima. Yes, Eben. Yes, Sompa. Na bibia boko die. Waka the national pledge and the national anthem. Wama ubia bojus. Wo Sompa means we was start for the. Me di say o hoye. Nyame adome hoye pa. Ida hewa ase. Say osandi etwa na otu ba ko ebi no di ahwe. So for ase ida na se. Oma me akwenyi ma me nchia me ndi papa fa honorable Apam Dadaa the MC Honorable Agoo of East and Mr. Osman, aka the incoming chairman of NDC game. Naminchia Nabo Jesus Debra na pay. Ni more the grassroots Yankopon Kane than the Mr. Bill Membremo and a 9 more spending so all bois say galam say bit me at us Yankopon common now when I'm the boss what my ship here don't know about with Peter. Yamen common now. Ni yaba ma menda NDC amamo pa asset edin tito papa atuto ene Ghana nyan ntama pefra because you say it's essentially John Dramani Mahama ni good leadership no e di Ghana do kwa kudum pempen so bia obi ani beji Ghana let's say because that's not amemo doctor amamo a you to say and it's essentially John Dramani Mahama bi ene tutu wa utumo say far difference oh and then another player catch there and say Yema NDC constituency be at 20,000 and on Tiasi. You see, I'm aware from name Bisano, so you won't go car Bible. Bible they can Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Or see, you need to know you teach you one on your much did you group. Mate, what time so Eben, what time so 0260196064 na 0260196065. Hello. Now being recorded. Auntie Uncle Memo and I no pay. Major Sopa, mini abema ben meshiani. You kwaku team me kase free 37. Sompa 37. You kwaku team amintie wa no pay. Auntie Uncle no pay. I remember my phone na amintie o ma no pay na menka de mentia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. And you are Dr. Henry Kwabrako Kofu, MPP, baby, I say you want to. Here will be a or take a Jumana say, or be a or take glass with Yanusin or Tiate. Here will be our T-Syria college Yate. Here will be a bit money, you will be a back from any form from Bonacata. Any pan, and you will be out, say, Henry Dr. Kwabrako Kofu. One only power with me about MPP, I'm at 2028. Yakodi Fumino. Now, Auntie, Dr. Lawrence Tete. Medina Hoya, Medi, Soft Penny, Medina Hoya, maybe you'll be a so for the minimum of national, so penny,
one man in the party 2024. Uber can say only 1 man demonstration. At the judge Nana Akosua Agoo Aboagye was 2 years on San Gabriel. And at the Abana say, and now who are one starting politics? No, I also funny. On our starting games, on the starting politics. There is a war starting politics and it was out as a sign. Yes, politics in the end, Eddie Ayetna, Yamuna, Yamuyano, and the Atopon and the Monya Yamope and the Mother Dabod should be and Eddie Moncatebu. Nayana Metal for as of was the Mudo man was what so Munya Manenka. Nancy was your best letter, Coquia, for the Omo blow. Up to now, Coquia, Muka. Omo with them because one I have to do enough for me to come home. If you ever start to more for man on Zombie, no one can't let them. Mama says, Mate, what time no as so original 0260196064 and 0260196065. Hello. Madam Pacho, what to say? Nyamia Dumo no crassa. That's because Africa, so I be and Pino, former and Pino teacher, the one of the Sujina. No crassa. Ashama, our communication, Ashama, Brenda Solomon Kano. Now I'm in Mr. Brown Forest Commission, Papa Botima, almost yes, on custody of Yan on Femanamentia Chief of Staff, or also a year to Martin in a couple. I'm a chairman of Needy Chef to search a statement, good at the book, incoming regional secretary, shop. Papa, a year and a MP4 crime, maintain on my fear. We patrol yet the best vehicle to come and penny anymore once a yana. At the grand MPP for Monty politics, I say, Namon can kind, Namon can calcra, and the Monty Sompa, Namu Fancy, no MPP college, adding. Then fashion go to a Montpellier anymore. And a Montpellier sword at the Pedian what they warning Akoma parliamentarians, the senior, a sentiment to 80 parliamentarians warning. I didn't want in Massic and what your people when this are. It's when a year, near Fred, Ghana, pure water for Omunya year, and you appear in why, Yatum. Among John or Sanya, not 20 pesos, Obia will be piano for that year, the one you know over police station, about Papa Bay, Yenayabra Basisa, or call you still your Chaka, Obia, what talk of 3. It's when you're thrown now, Muamo, into Asso. Medan say no crassa and a buy no 0260196064 and 0260196065. Me funny pan 9 na for me dia frɛ for na ba wie. Hello. Hello. Good morning. Our first Sompa Bakupe. Good morning. I am Sompa Akra. Me nua be ma be na machia ni. Me pacho bright ni am kasa free aboso kan. Yo bright aboso kan. Mo nyina mo ho ye de. Me pacho nyame adom ya ho ye. Ye de nyame asientie wa no. Ma ti unka na no pe so de mi ji de se nyame adom so ho ye pa. Ye ho ye pa. Ya da nyame ase. Ma me fa kwenya we so na me bo excellency John Dramani Mahama any the vice president ye ma me na naje opopo ajima. Any only the chief of staff honorable Julius Debra baby obi anyankopon kan no ele ejuma omo boy the boy my Ghana. Any honorable courage makafe me nepa ko TDC onim ye besre she baby edu no e say ye kan no kre ever kire ye sa gege any lesbian tumu asemi ye fa blame ni na emana nado any MPP4 because blame like koto former president Akosua Agoo enim otimi party ya anka nye ne na yesa kan wasem because ye baby bia wo parliament e dey command former president Akosua Agoo so on sign onu dey also on sign because of cancer is born to happen share koko asem ya ye kan MPP time me pato na koko boy saying word market koko no ye so emba for mana MPP for munisia mu be ka kire Ghana for bi mu a mu kama no tum na excellency John Dramani Mahama any ya honorable 240 mu any sami jefi mu ya ma papa mu ko so eye e dey bua se o man Ghana etumpo no eno na ye say ye bon pa e fata ogbechi na koko asem ya MPP for agina mu asila mu ko ekogwe o man ka so mu se o mu ku o mu enu aso mate me dance me mfa de me ensa aka hello Auntie Akosua. Yes. Auntie Nshira Machi. Mejusu o be me na me nua be na mehia ni.
Nipacho unya be masa kodie. Sompa Committee 11. Sompa Committee 11. We are tema. Maminti was a kodie. Yo antinsia. Say tumu asemu. Say ehyaase wo before Akosua Agoo beba. Ehyaase Argentina sa time na ehyaase ansa na Akosua Agoo beba no. Omo ansan ansa na Akosua Agoo beba. No mo pese omo de hye Akosua Agoo kon. Omo ntwe no mo nsan ade no na Ghana ya hunto enye mra ne ya hunto yen. Na tumu no nyai. Ana kokofo no so no omo twe omo ka. Ana nsuo no se yenye nsuo no. Omo ani mo ye dindindin nsu de bia no mu do mu eto mu ho se dollar. So many mo okoto ade kra yento. Okoto ade ne. Ochina obi diskani nyina wi ansa no asa atofo fro. Enti omo hwe no mo masika mra krom na omo ano ye ho ntoyen. Na ye bre me da semechia kana ye Japan. Ebi owo bia mechia no. Mate ye da sia kamienu. Hello. Me ba chomini aben mechia ni. Oh, Prophet and Satata. Mo agba sudra instrument so. Yo, Prophet Maminti wa no pay. Rabia na game atem na waka no. Enye gudu. Enna nya MPP ana Akosua Agoo mu tab ne bai. Ma won no ma yo ho, wa ya Ghana fu mu no, ma yo ho bra. Ani obia for mine no. Ba me kan tro. Me Prophet. Nya check me website. TikTok Prophet and Satata. Sempe fu eguo. Sa either game no about wrong time. The New Testament no you show me a session. And in class of one thing, that as well as the okay. And you know that New Testament when you see Ghana, they won't see you. And you want to about Roy. And what do you set Ghana from American show? Hey, what can you say? Can I say a repeat? Let me say, wow, no man is setting for computer so no Danima, oh man is so buy. Not a buy, oh man in 9 cents, Danima. No somebody Gary. No man, oh yeah. No one can much one drugstore. Not to go to Dua and get to my so bad. Where are the papa? Hey, I don't for your Ghana. Oh, in the can't come. The Ghana perfume. Oh man, just no man, Jingy. No man, Shay. Yakasa, oh man, Shagana for me. No, we are. No one will rush to the moon. Whoever police to them. Yakana for more war. It is our man. You get a friend as I get to be a way of back. I don't know. And compare the social man. I want the one who repart. We won't be put over you. And for court, take it to represent. Boy, yes, you. Me pacho me da se time no aso me fa de otwa to okra. Hello. Obaima Akosua Agoo Aboagye anapenya me asu ndi nka. Enka wonso. Wa oni abema Nana Amoako Aboagye a mekata fi boy ewo ayensu an for instance. Yo Nana Amoako na wutwa to ye nkotawu. Anapenya didika nature income na ka chairman yewa ana Aboagye eja ako. Na mincha me amenia aya Y22 enne engwa na ye na woda. Mekilia ko fon shira na ho bambo ke part man na amenia watike we bia na pay. Ema awoda papa ele ya wode. Akosua Agoo enne yes omega na mu ha ama ne asofo bi se me enfa dey ene lesbian sem enye amanyosem amidi e na sa asofo ye e bi gay hu sem ebo aban bi triso ene omo party abapawa omo fo se omo ye do mama ene ko naka 90 me gay hu sem enfa amanyosem ye de be amanyosem ne ya amanyosem ochina kira enro mo ye no tia ne ben because ye ti omanya o man pay na downfall. And the yes in a gay president, I have an Solomon. Oh, for say, Obetinia, Shamadi, Tiagi, and Lesbian Samana. You don't know, Mamma, all trying to set good car. A pair of years in that gay presenting, or the $100 ever to book back. The same for say, come on, Cassette Gate and some down. That time, no, we are from one now. No one in a while, Ben. It may be work on it. And you set us for the phone in Casa. You don't can none of them, and they're on star and and the NDC apprentice and a illegal man, any guy say, I'm a young Tony and start essay. I'm a trouble reality, and they were the one buy, and they within 1 year, or the miners at Akasaka and Satanamania, the Mama, the man, the man, black voter, my area at the Mama.
o pese ye kufa na won so na de mani ni abi ankasa na ankasa ko beka wa nana mo akomeda se obre no aso ye begina so no ye de aba wiye Sompa 106.5 FM Accra na time heba mixture edro no ye kamfo de ama wa no pay se misrew se uyo obi a malaria ta haw pa entina ho ene ye ni brane ase adagye o obi asori ya no wokọ adwuma kwa kopeska o aho obi e bobra obi amanani ada ho nene na wo yare ene na honam ye wo ya wo sere na pa buei na wanum ato wa ye adwuma wie wuntimi ne di misrew ma time heba me shedro no nka ho ma nyare ansa na wanom no maduro no mane bra no because you need health ene ma mienu eme fansa ne ma miensa na wo hia nyame ene nanim favor ne nipa nim adom ena de etoso mienu a wo hia de aka ho ye sika a wo betimi anya bie de aboa nipa se de nyame ka sa wo bless Abraham se de be yo be yenhyirade ama wo de etoso miensa ye mpomdin fi sa wo yare ya wuntimi nye hwe eti wonya nyame anim adom nya nipa anim adom na se wo sanso nya sika a wo betimi de bia aboa nipa obi ho kyere no a wo betimi aka se je ne fa twetwa ho na se yare bobɔ wo a ebe kakra sika no wonya $1 billion kwa nyina be hye ebi se wonya adwuma ne bi mfa bi nka ho enti nom time eba mixture duro na nya wo kama anansa time HH mission capsules no obi wo ha wo dwunso a wo bre na nka dwunso so de nka wo dwunso na nka wani age ahomache de no kra de fine pa wasori ahomache na dwunso de wo na akwa dwunso otimi se as woni so sa kum eti wo sa sisuo no na eba so na nkwa de wo dwunso anase ye dem bibi wo mfe nom time HH mixture and capsules no wo be say wo boost your immune system at time HH mixture and capsules wo yo bi so wo page no wa bi so wo de anie empam agodro cry boa wo nom so eye wo fine eti no nom ye no na ye nta ana say e mata ntafo sa wo pedudu atu a Dr. Tafri Jase friend fi so no ne na be hu na nubu na okeka si ani na odi ja na kwan eye 0244417669 0244 417-669 0244-417-669. We a time heba mixture do no Sompa 106.5 FM Accra. Your client service line. I dear Juma. Obi di the birthday. Opesa wo de fire ha near can ye video near the Sandy war. And answer opesa obey advert wa ha. Who are dear be a person obe who de ru. Opesa obey interview. Opesa wo preach wa ha. Who pay a red card no abo Juma who de ru. Your client service line. Who frame pony ye hua. Ye be frɛ wo back. 053 188 6216 053 188 6216 bibi how na no obi frɛ say anti Akosua original pawn you na misme na ya me frɛ no decoder no so no minyamo on bibi sa no me yasote a ana area me wo no mo babate ya na say chichi kakra wom ne nyina ye nya sa feedback na eboa ye oh mo Sompa Rhapsody no enka mo ye ni say yanka mepe oh Sompa Delight no enka mo ye Ghana Today no ka mo di we ka ho ye ne mo a oh chese ye tiefo no ye dom wankasa eti ye ne mo na dampa ba kuso adwuma ne ye ne mo na ye o eti se wotie Sompa ye wo de ba wo hu bibi wo ye ho apesa wo tene ye a ye bie ye pono de ama wo ye bie ye pono de ama fi se nyansa eni ba ku fotirim obi wa wo tie radio ukra wo ye expert kra sen me ye tie ase eti e bansa no send ye message wo WhatsApp ana wa frɛ oh na metie mo metie sei ana emre bi station ne tokoi sei emre bi obi kan sem bi sei emre bi anti Akosua kan we na me ne nya adwene apam kan we adwoa kan we oh eye fine eye 053 188 621 bibia ha wo fa ye ho bia enye dwadie nko a se bia oba na woni ya ba bedi dwa obeya advert wo ha da bi ebia bibi wo ye ho ye kasa on ye bibi na no me ye Sompa Rhapsody lady bi e frey na wo kana sam na me hye ne nkran e na obi send me message e wo line we ya so sent Akosua ma me na esesen ka wo ma ne kana sam wie na nya Ghana Today de na ye Sompa Rhapsody wo so esen ka wo tie ne de ntia wo se wo ye bibia enye ye no oh eye feedback we love feedback Sompa Accra de ye pay feedback because ye nim say de wo twa sa no wonim se na chiachia eti se wo ye twa sa bi na nye na pese wo twe adwene ba so a ka kire ye be ye ho adwuma momfa we nka ho ye ne mo a ya ba say ye ne mo konakra na eti ye 053 188 6216 utimi kra send audio message efa WhatsApp enye necessary untimi nkira nya hwe de ye mia audio no so na e ka de obeka bia na fa bre ye 053 188 6216 053 188 6216 na wo de afaso na wo de aba na ye ho adwuma because apam na make ye ne wo mo na ye adwuma eti ye twase bi na achia na mo twe adwene ba so a ye be siesie ne kama na ama station no etumpo ye na ye de wo masin so for the feedback
because we adwuma no wanya feedback and I just said that we are probianti it will call now we are sending audio now we are sending like na very exciting na auntie Akosua we no ma me no ma na nka na sem anwie yes so next time na ma nka na sem we love that na no obi send feedback Sompa Delight no jama no obi just na ni agye ama and we dey Sompa Delight ni emfa opportunity so e ma Adwoa ka this week no before and after Adwoa ka ho asem kakra wona ama we di konkonsa with Sompa Delight okay Sompa Delight ne dey said ya ka ho asem Monday to Friday 1 to 3 p.m. 1 to 3 p.m. enti sa brain mu no de bia ne de ye enti ene Monday say konkonsa de edi ni de bia konkonsa de ba de bia but trending stories ni na but ene e benya ye panelist for no e Freddie Ma ene Reverend Eisin Ombeba na issues e koso industry no music movies programs e koso Ombeba be ka ho asem industry nkomo Tuesday no ye etiquette ye churchrow uko baby ani esesa wo ye udidi said you obesi fa didi cutlery said you obesi fa use no said ye kasa na no kasa say ye fire bag in si form debi say na ye do bag in si form raba ko program so say bag in si form debi ye ne sa fasi wonche udidi wo do nsa nifa na kita fork no na wo de debi ye ne sa anti ye church osa na emene nyina se bibi wudi na de bia aye wa no ho kra se de obesi fa pepa no ukọ ba bi na aduane e de ama wo no nipa wo ho wo mpese wo de wonsa na wa tam ayi chicken yi na chese wo twe ne satai de Ene ya binada okay na de bia so ye on vocabs corner ni a cho words ahodo se de obesi fa use no na obrof na mu asesa kakra last week the mo kan words circumlocution eno no se bia wo ko merry go round asem ba ko abeka be wan sa ene friend say nti de bia ne de ye wo na ya hye na ye de abro na bibia timi akonkan nti Monday to Friday ne de ese otimi joining Sompa Delight no 1 to 3 p.m. Friday ne de ya ne se eye bojaye nti Friday ne ni formula Friday ne formula bia nim yetimi shijama wom yetimi ko old school yetimi ba contemporary nti na amanfo guy name ne namu no catch nti this week Friday ne de say ni formula bibia bi wom funky Friday bibia bi wom nti this week he say be throwback pictures no Adwoa media pump before Apam fin kranza bas picture no na mafa currently to before and after on Friday on yenye nu ho ba de kra mesre bet no ya to enti ene se ye bedi nkomo bebre efia santo ani ni kunu trend chese ensem wo ekoso wo Ghana ha no enya sem ketwa 1 to 3 p.m. pacho ya no wa be kan ye yes say kra before from dia ban say bia we new artists whether gospel artists hip life artists and na say we bia wo bonum bi wo be say we promotion ni ade skaka kra bi na be tia mo ma betimi aba na o ma interview na o ma bo won promote nyum na ma it is a we so your upcoming artists on afi na wo ba opportunity e te wonka eti bra for interview skaka kra bi na obetua na abonnwom na ache so na wa cheche ya ade e inspire wo e ma wonya san song ya ma access to social media platforms so number say bi obi hia wa obe fro ne ade publicity na heya na benya was Sompa Delight so nti monsha no say one of the best social entertainment shows in the city I went to tie eti so ye new artists na wo twanwom say gospel artists hip life artists na open baby a be promote you be your interview na we do social media handles ni nyina atudwa yes Sompa Delight na odi abaso na Brown Ruthie ene Adwoa Asare ni Jeremiah mu nyina no o ma ye ho adwuma kama na ye beautiful show e bia no bra bi ne so light into so bra ye fa mo ne fa light into so kakra bi na be tia na ye promotion no e dey ama as part of Sompa Delight almost do betimi aye dey a promote no Sompa Robs the time so but mu na yenko time na nya so ma me fa ko 21st clinic sciatica originator ne expert say yade bi etete wo de kɔ hɔ ma ye be show na ya ye kama na emom no se Ghana ha eni ama no ne yade a ye ka no obia 21st aba ni trim sciatica
otu ase twetwe wintini no enkoye osena se kra na ye den se obesoro na nteka kra bi na atwon age se ohome so a ni nyina eye problem a 21st clinic ebeye ho adwuma de amount enkran Tantrum Hill roundabout ma behind Roman Catholic Church no branches ne de ebuburuja ba bia bi ko ne bia wo hyemu no o frɛ yen a ye be kire ba bia wo Akosua New Market Obom Road Kumasi Enwa overseas ye ne Sompa 93.1 e wodan kro no a emusonyan ye ne Regional Hospital First Gate ena edi animhwete Chiman Old GN Bank building ne hono Mwankranza Eben Children's Park Takwa Locus same building na Sompa FM ewo mu no Takwa de efie kuma number 9 taxi station ye wo brekum ye wo go so ye wo oboase number wo be frɛ na woni yen edi enkomo eye 21st clinic number no 0540 311 311 0540 311 311 ene anopei se oko 21st ne nuru na ye de mema na ye du nsu a wunhia nsu na mum topa ye a wo behia nsu no ma enye kasa na kire mineral water kare na ne yesi nsu ebenum ye hwe nchenche na wan hwe nche ehu se ye kasa na akonum nsu fufuro bia enye de ya so na ye de adura so makumu mu amo obetimi ha nipadua no a okoso aso anyadewa ebiti se typhoid ne ye keka ho enu nti na wo mo asada ache se obia benya bie ene party ase eyiwi ase ba bia domhyi a wo mo no nsu ana ye de nsu ma akwa aba no kasa na edi ehim ye wo sachet mu de afi wo ntwa nketwa ye wo adantemu ne ntwa kase ne ye wo dispenser eno na wo pensu nwuna wutimi bu wo pensu hia wutimi bu wo hia bi office wo unya bi si ho 9430 wo mo back hospital dem papa wo nkwa nna no atimi awo amawo na asase a oboade de waba so a abofo bi kura hia yanka wo mbeba nanso wo mo ntumi na wo waba bie no wodi wo nkwa nna ame na de obeyen so no ayede so nyame ani ene ya di haja special local foods na duane ne bi wono de emfa ho ene se de eniema ne bekwa atwe wodwom ne sauce no natural entibiribia ne nsaka ne ingredient na wode akade no so papa na ye aduane no enye mfrafrade ne de apropro ne bia enti an wa hye no so de nkwan gu ho de abomu da so ne nyina wowo 0246 359921 Hajia special local foods wase aduane papa na hemfie ene ho hacho atomic hwa wonsa ebeka no anopai wo mo enekuta yemu a ye de nkrata no ba ya ye ko na ye rhapsody ye pamochom say ya fa rhapsody for time kakre ene ye fa 10 minutes pe ye ntwa so mumfa birthday greetings kakra emra mede sompa your number no so to no feedbacks no so eba ye da wo mo ase se wo mo age ya tum na se de kind no we upcoming artists wa bonyum foforo gospel artists hip life artists na wo pe ba bia be promote to a sompa de life abra ska kakra bi na wo betua e be interview wo do social media handles be to dwa e be bo wojum a wonderful opportunity edema adwa one lady the baby okay safo kantanka to be their mind say ene Felicia ewisi domiti ya wo oduma se krobo ene na woda enti ya maame Felicia awisi domiti. I hope say I've gotten the name right. Ene na woda enti ya no special happy birthday nyame ensha no na onkoso onyini mfadumu enko adumu eno ya maame Felicia birthday ena de etwato no ye na opon chichiku ayefro was it apam de miske